U današnjem videu pokazujemo kako ćete najlakše da pripremite vrata za farbanje. U ovom slučaju mi imamo mašinu za brušenje koja lako skida farbu staru. Koristili smo jako grubi brus zbog toga što su ova farba jako stara vrata, preko 35 godina. Imaju i dosta taloga od stare farbe i zbog toga smo uzeli jako grubu šmirglu. Zavisi u kakvom su stanju. Evo imamo u ovom stanju, moramo lagano ići gore dole pokretima, pa zatim lijevo desno, kako bi sve ove neravnine mogli da išmirglamo. Ova mašina jako ubrzava posao, ali može i bez nje, ali jako bi išlo sporo i naporno. U ovoj fazi lagano sve prelazimo do najsitnijeg detalja. Kada smo već to obrusili i kada smo skinuli prvi sloj stare farbe i vidjeli neravnine, pripremamo ga za kit. Znači laganim potezom idemo, sve mora lijepo da se skine. U ovom korektnom stanju ova su vrata stara preko 35 godina, ali je ovo puno drvo i onda su toliko godina izdržala da ne satrupnu. Evo ovdje koristimo sad uljani razređivač kako bi skinuli prašinu i to sve treba lijepo usisati, sve te udubljenja i to se sve fino usisa, poslije se vlažnom krpom ili uljanim razređivačom pređe i koristimo kit za drvo. I širokom špaklicom, pošto su ova vrata baš u lošem stanju, vidimo koje su neravnine i pokrivamo. I fino nanesemo na rupe i laganim potezom prelazimo vrata. Sačekamo da se osuši i onda zatim kad se kit osuši, zatim ponovo se taj dio išmrigla kako ne bi došlo kad bi došlo posle toga farbanje da se ništa ne primijećuje. Sve sastave, sve. U ovom slučaju sam ja makao i brave kako bi mi olakšale posao i posle ću i njih da išmriglamo farbam. Nakon toga kad smo iskitovali, kad se kit osušio, on se izbrusi i spremno je za farbanje. Evo ja sam ovdje već drugu ruku prelazim. Valjkom korektno se može dosta izvući, znači nije potrebno nikakav kompresor ili neka velika alat, neki veliki profesionalni, sve to možete sami kod kuće da uradite, da uštedite novac za majstore, da ne plaćate majstora. U ovom slučaju nanosi se farba iz dvije ruke. Prva ruka tanki sloj da se osuši, kada se osuši prelazi se druga ruka i to bi bilo to. U farbu se dodaje uljani razređivač, malo, jedna čašica kao rakije, i promiješa se i nanosi se. Nanosi se laganim, bez ikakvih pritiskanja. Ravnomernim pokretima gore dole.
Evo ovdje možemo vidjeti osjaj kako je vrata i to je to. Ostavimo vrata da se osuše, poslije ih okrenemo i drugu stranu isto ponovimo. Poslije nakon toga stavi se bravi i to je to.